Bu, ang kagataw matinulong mas sampanya, matinulong matumagosi. Ha? Degagak ko masigi eh. Ang kagataw matinulong mas sampayang, iyat kumabalo ko pa sa biasa kiro timbangan na. Ha? Dito gagak ko may. Ang kataw pa, matinulong na mas sampayang, naikiyakan dati na siwa ada makbalibola. Matinulog na masampayang, di ko mabalo ikiruting bangan na. Matinulog na masampayang, na di ko watan na magosip. Baka may galadaw dalongan. Matinulog na masampayang, na puji no ko lakay na. Betul pa? Biasa mana inoko. Nasa betul. Magi kira-kira na ang kataw. Napegaw sampayang na ekya, di na makasih hubungan na si bawa pada narupa tau, karena dia tidak memaknai hakikat perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ipaguri olok maka da dek tunas sampaya bawat tau dek sana indrek kulangi langsung masuk panjang, tapi padicengi hubunganmu si bawa pada merupa tau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata lidzikri. Shadaqallahul azim. Wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Lalenna iye wan nima barakah na pong Allah Ta'ala. Ang kamuki na pinrengi pong Allah Ta'ala tubuh majapa. Na pinrengi pong Allah Ta'ala umuruk malampe. Na pinrengi ki pong Allah Ta'ala awatangan. Yang terpenting na wiriki pong Allah Ta'ala tepe matugangkeng ilalenna acita. Apa namo mawataki na rekode gaga tepe. Matana aja ya kalau masigi betul? Betul. Iya tu namanya tahu komelo ilo pasae subuh-subuh ang kameman ilo pasae tapi komelo lo masigi papada kona kena asam ura aja na lo masigi betul? Nah, magai mawatan na sehat na naikia madodong itepe na. Jamaah dimuliakan Allah. Insyaallah dena malampe cara main. Nasabah antara maghrib dan isya. Saya kalau diundang ceramah antara maghrib dan isya semangat kak. Apa tak pemakada kae mau puncuk ceramah. Muka di mana bawa lampiri selesai urusan. Tapi insya Allah Bapak Ibu tenia lampina ceramah perlu. Tapi apa yang kita paham aga ya lalise aga ilolongan boleh rilis na ceramah na ustaz betul? Apa maiga na ustaz? Kalilin dari Sabang sampai Merauke. Baka pole di daerah Tanah Bugis. Pole Jupanda, pole Maros, pole Parepare, pole Pinrang, pole Sengkang. Ya, pole tulili rustas yobi pak. Tungke tong si mata mamiraja. Na kadang-kadang ya ro. Ya ko itanengi makada aga lise na ro caramana ustaz. Waktu na mamiraja kur pasaero. Maka dinasang way macawamana tawe. Maka namaga yung kalinga nasa puko na macawamana tawe. Dini sa makadaga tu macawa batay. Dini sa kadaga lisa na. Na jamali muliakan Allah. Jadi ternyata cawana tawe parelu. Tapi ang katoki ustaz na pakire-kire mi tawe. Ito na malampi caramana. Ito na disengi makada tiga betun na tiga pamulan na tiga pun na tiga capa na madodoto ni suara na mangito ni mi macarita to ni makun raye. Di gaga kire-kire batawe. Betul tidak? Jadi amat ceramah bu aja na yolo tak cerita.
Tak perhatikan ustaz apa dendre pawitan kasih mak gosip mon rina sa ite gare ustaz magay matan re songko na. Weh, manang ka dia songko ko agak tahu rusuh kalingan ni cara mai. Ya. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Alhamdulillah pasar Tandrut Tedong saya lewat selalu di sini Pak. Hampir dalam sebulan itu week kelima week keenam wola kemal liso-liso mendre pandang saya lewat pare-pare Pak. Dulu saya selalu singgah lihat di sini buah-buahan alhamdulillah rapi, lete nih. Wah, ini sudah bersih Masya Allah. Artinya salah satu pencapaian pemerintah kita mapaci pasata. Ya. Mapaci toni lalengnya deh nanti macet tutu apa loi mak biri tawe pak balu jadi ini mak biri ngotot. Ya alhamdulillah kita bersyukur ya. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Isra dan Mi'raj dua kata yang memiliki arti yang sama. Ya, betuannya yolo ya perlu dipaham Pak. Nah, sabah jangan sampai timam meraja denai pahang aga betuannya ya roh Isra Mi'raj. Betul tidak Bu? Coba tadi ki aga ya seng Isra aga tu ya seng Mi'raj. Mama koni tu. Bu. Ayah seng Isra, ayah seng Mi'raj. Nak lupai. Ya itu Pak. Jadi tengkelingnya Bu. Isra Mi'raj dua kata arti sama. Isra itu dalam bahasa Arab dari kata sara, betuanna perjalanan. Mi'raj juga artinya perjalanan. Jadi dua kata arti sama. Isra wal Mi'raj artinya perjalanan. Cuma perbedaannya kalau Isra itu artinya sara, perjalanan ke samping, perjalanan darat. Jadi perjalanan ini papa de lo narik ko pole ki bolanta ma motor kilo masigi ya pole ki bolanta mangoto kilo masigi bansana ya pole ka sengkang mangujul lo kumai perjalanan darat itu disebut sara Isra. Paham Ibu? Ya komakadaki Mi'raj perjalanan ke atas. Ya perjalanan ke atas. Ya koma bahasa ogi makadaki minre. Ada Bu? Minre. Jadi ya senge Mi'raj minre. Paham Ibu? Ya. Jadi ya kumaliki bola baru minre kiki bola baru mamiraje asenna. Maliki oto baru minre kiki oto baru mamiraje asenna. Maliki motor baru minre kiki motor baru mamiraja asna. Maliki ranja baru menre kia asna ranjange mamiraja asna. Ya kon kamu apa melok tain reki mamiraja asna. Jadi ya kon lesu ki bola tabu kotai re bapak anak pada bani maka da mamiraja siki ya wani. Jadi ya sengi meraja menre. Paham Ibu? Ya, jadi agar kita mudah memahami. Jadi ya senge Isra perjalanan darat bahasa ogina malalem. Ya senge Mi'raj perjalanan ke atas disebut Mi'raj minre. Ya. Maka dari itu sesuai dengan teks daripada Al-Quran yang selalu menjadi masyhur di setiap peringatan Isra Mi'raj dibaca surah apa? Surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas Sami'ul basir. La ilaha illallah. Sami'ul alim. Bu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Minal masjidil haram. Dari masjidil haram. Ilal masjidil aqsa. Menuju ke masjidil aqsa yang ada di Palestina. Inilah yang disebut dengan sara. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram
ke Masjidil Aqsa, disebut Isra. Dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit yang ketujuh, disebut Mi'raj. Menrek ni Nabi dari langit 1, 2, 3 sampai 7. Kemudian Nabi naik ke Sidratul Muntaha, ketemu langsung dengan Allah, diantar oleh malaikat Jibril. Dalam riwayat malaikat Jibril letup mi bawa ukulangi pitul lapi, tidak bisa tembus sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi ketemu dengan Allah. Si runtuk ni Nabi si bawa pun Allah Ta'ala. Ya. Aga na tarima Nabi ta. Waktu naik pendek ya sekna langi pitul lapi, semua ulama mengatakan Nabi menerima salat 5 waktu. Paham Bu? Ya. Nah, sahabat paham nih maka dah menerima salat 5 waktu yang saya mau bahas. Bu, kenapa Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru langsung ke langit yang ketujuh? Mage ya Nabi tanah di transit yolo ke Masjidil Aqsa. Mage dia na langsung na wadimu langsung tahu ini pesawat transit na pake. Nah masyarakat na tandru telong ya kolawi umrah na caca na reko transit deh. Transit ke Dubai, transit Malaysia, transit Singapura na pelatun masih sakit pausas. Transit. Ya. Magi Nabi tak perjalanannya pada saat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram transit dulu di Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Nah pemindrik ya sekna langi pitul lapi. Kenapa mesti Nabi transit dulu? Magi dia langsung. Syekh Athaillah As-Sakandari dalam penjelasan yang panjang narampe makadewe tujuanna Nabi taipalalet dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa napai pendek langi pitul lapi tarime sampajan 5 waktu. Tujuannya Nabi diajarkan dulu ilmu sosial sebelum diajarkan menyembah kepada Allah. Ipak guru yolo Nabi bagaimana ilmu sosial. Bakoge carana tawe mak bali bola. Pekoge carana tawe antara suami dengan istri. Pekoge carana tawe antara anak dengan orang tua. Pekoge carana tawe nareko beda pilihan politik. Pekoge carana tawe nareko si sale mak bali bola. Pekoge carana tawe nareko angka na impurui, angka na caca, angka dek nasi cocoki. Nabi diajarkan ilmu sosial. Bagaimana Nabi melihat suku-suku dan bangsa-bangsa dari perjalanan yang dilalui Nabi dari Masjidil Haram yang ada di Mekkah, melewati beberapa daerah, melewati beberapa suku, melewati beberapa tempat. Kemudian Nabi sampai di Masjidil Aqsa. Meskipun itu perjalanan singkat, tapi ulama mengatakan tujuannya Nabi adalah diajarkan kehidupan bersosial. Pekecarana tawe antara sesama manusia. Bu, angka gato matinulu mas sampaja matinulu matumak gosip. Hah? Degagak ko masigi Hah? Magi na si tanga-tanga. Batuan na matinulu mana mak gosip. Bu, angka gatau matinulu mas sampajang ya ko mabalu iko pasai biasa kiru timbangan na. Hah? Mah, deto gagak ko may. Dia gagal lo mengaku. Ya. Angka tahu Pak, matinulu nama sampajang. Naik ya kandat dia sewa ada mak bali bola. Matinulu nama sampajang. Iko mak balu ike rutin bangenna. Matinulu nama sampajang. Na deko watan nama gosip. Bahkan megalada ulolongan. Matinulu nama sampajang. Na puji noko lakaina. Betul Pak? Biasa mana inoko. Naso betul. Ya. Curhain asa betul Pak. Magi kira-kira na angka tahu. Na pegau sempajangnya. Na ekia de nama kasih hubungan nasi bawa pada narupa tahu. Karena dia tidak memaknai hakikat perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ipa guru yolo makada de tunas sampaja bawa tawe desa nainrek kulangi langsung masuk pajang tapi padicengi hubunganmu si bawa padamu rupa mega tahu Pak napa pole meraje na de na jaji Isra na ya ko mas sampajangi satu masjid
pada imangnya, pada ustazna, pada pengajinna, pada imanna, pada bacana, pada sempajanna. Nah ikia kadang-kadang Pak satu saf sama semua, akan tetapi dena si cocok dalam satu saf. Angka matandre sularakna, angka mariawa sularakna, ang mateir matandre sularakna nasenge, magay kumulay cai sularakmu, tama ko turanaka, apa nigi to naliwa mata ajena yaro pakianna, rana katawana. Wah tersinggungi, nasa nigi tau nakka sularakna, barat tinasengi banjir masigi. Wah gangkan nama sasa ko masigi. Pada masampaja. Pada imanna gara-gara sulara masasa ko masigi. Angka ka makwaro. Degaga ko sidra. Ya. Bu. Pada masampaja. Tapi kadang-kadang baru saf ini. Si depe masampajan. Si di meluk pak depe i ajena. Si di na cacay garu ajena. Wah katumak ko kan. Nah sabab pure na baca ro makada sawusufakum rahimakumullah pada cengi sapmu nama siko pong Allah Ta'ala. Wah nagarambang aja na tawe awa. Na fecu aja na tawe na pak depe aja na fecu aja na tawe na pak depe aja na gangkan na rangka masampajang. Na akasi aja na tawe kasi we na pak depe aja na naipi aja na tawe we na parangka alena tapalo itu busisa ngaje na manang ka aja de ko cigo na ye. Akhirnya masasa si ko masigi gara-gara si di melo ti parapo aja na si na cacay garu aja na. Halo. Ini masalah Pak. Depa na sampaja depa napi tetto ye. Depa na sampajang. Weh. Aga denule si cocok Pak. Na sabah siddi na poji pada pe aje na siddi na cacek geru aje na. Makanya itu Pak agurki. Maka dari pengulut Imam Syafi'i nariko irapatkan nyero sampajangin nariko tapat depe aje tak na pecu aje na tawe aja mu pak depe iwek kedua apalagi iwek ketelu. Magai nulle ka apa ya tu tahu na cacai garu aja na dena khusyuk na sedih ko timu garambang aja na yawa. Betul? Ya arega kasih iya ro tahu na kan nabi ku ngaje na. Weh mangitu-ngitu ni aja na muti pak depe aja mu detan na tuduimu. Betul tidak? Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan merapatkan saf bukan hanya merapatkan kaki, tapi merapatkan saf itu mangkibin bimangkibin, bahu dengan bahu. Aja nanti aja nanti garambang cukup ya nih. Kau sirapukan itu sedih makwe manyamen rapat mi itu kata Imam Syafi'i. Bisa dipaham ya? Jadi dena gagal matu masyarakat natan rutedo tiga rambang aja natawe ya. Asana cace tewe aja iya ko na poji pada muki pada si di na poji pak depe si di na poji toy pokoknya pasti tumpu ni mah terus ada nama dia pada mau melo si di melo si dicia aja mau pak depe itu konsep ini masalah sempajang di panai bahas mas sempajang apa kita tompak tato si maturo pura ni madece tatona sawusufakum rahimakumullah istain ya madece ni tatona madece ni peringkalinganna madece ni barisana pura ya ro takabbir ni pa imam Allahu akbar si depe ni tutar lo mana ni takabbir makmum si di matande takabbir ini Allahu akbar mate icet de nasa tarika aga siya de kotandre na jarinna naliwas sabuna kalipana masasa si ko masigi gara-gara takabir bawa masasa de nagusut tahu matandre lada sama nalo nasi kumano te Allahu akbar na di ko sabuna kalipana matandre lada itu gangkana tarika iya to si kasi rose dia nasaba dena lo yaso masabung na taro mariawa Allah papa ada itu manilai kalau inange Allahu akbar nasama gato si ko muipi ialemo nase aliran sesaya tu kota bukala dai kalebae akhirnya pa alena si sesakan hanya masalah takbir bawang makanya belajar rukun salat 10 telur rukun na sampajangi dek gaga set di muatu pandrita makada mengangkat tangan adalah rukun salat
Aga pala rukun na sampajange mengucapkan takbiratul ihram. Jadi kalau kaki Makkah Madinah biasa tu talolongan. Mazhab yang lain dek nakai jarina. Tapa makala bawang Allahu Akbar dek nakai jarina. Ya, angkato na loro mi wawa jarina dek na pasakwe. Angkato ko yase na dadana, angkato yase na pusina, angkato yawana pusina, angkato na loro mi yawa. Alena mani bawang. Kenapa? Rukun na sampajange 10 telu menurut pataron atau panritata Imam Syafi'i dek gaga siddi mua rukun na sampajange makada Allahu Akbar. Yang masuk rukun adalah kalimatnya, kalimat takbiratul ihram Allahu Akbar, tapi mengangkat tangan bukan rukun. Jadi aja nih ya pengewangi angka makada pangolo yoko kak baik Allahu Akbar. Kata makada patuju ko daculimu na paku ni Allahu Akbar. Nasa balona fatu juga daculina ya. Wah, angkatona makanya nasa kogoro na daculi Allahu Akbar. Nah, utama nih corona macam-macam saja, Pak. Intinya angkat tangan Allahu Akbar. Para ulama hakiki to panritata pat tasawufu na wiringi pangajar ilalena akajari ilale sampajan. Ya koyakai jarita maka dia Andre Guruta Imam Al-Ghazali maknanya itu adalah menghilangkan seluruh pikiran dunia, menghilangkan segala kebesaran dunia, na inapa ipata tepa kebesaran Allah. Yana tu nayaka makada Allahu Akbar di sampiang mana ngisinin na yaro anu marajai anu malopoi anu batoi rilain neng pung Allah Ta'ala na inapa ipali sujarit talori dadata. Ada yang mengatakan dibawa dadang, kemudian kita mengucapkan kebesaran Allah pung Allah Ta'ala maraja Allahu Akbar. Jadi sampiannya dek gak sama raja Allahu Akbar, ya Allah idik maraja namo maga rajana indreku idik maraja pung Allahu Akbar namo maga China lakai ku idik maraja puang. Allahu Akbar puan namo maga igana masalahku idik maraja puang. Sampai mana ngisinin na angkai maraja malupo mabatua na inapa ipatalle pong Allahu Ta'ala. Itu makna daripada mengangkat tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar. Tanpa mengangkat tangan pun sholat tetap sah. Nah, ini perlu belajar, Pak. Pura si takabere Pak, nah sebaikku Isra Miraj itu masalah sampaj. Pura si takabere. Ya rokoto mas sampajan na mak bere salam. Selesai ini mas sampajan. Allah assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Angka tu ko pure mas sampajan nasapu tapana makoy. Betul? Iya, umum kita Koto pura mas sampaja isapu tapai tapa kasih tu mate naseng bid'ah dewa di isapu tapai koto pura mas sampaja. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pura ini selesai. Apakah boleh mengusap wajah? Boleh, tidak ada masalah. Dan itu ada hadisnya. Jadi kuang kamakada de gaga hadis na ustaz bid'ah ya ro berarti dia nak baca hadis na to maraja pangewaya tuh. Aja tak ada peri, bahaya kau maraja pangiwaya ada peri. Napa cueki malah salasa. Nah ini Pak, bisa dipaham ya? Iya, mengusap wajah itu tidak masalah. Tidak mau mengusap wajah juga tidak masalah karena bukan rukun sholat. Pas tak maka daki ia sengi sempajang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Ya kopura ni mak beri seleng selesai ini sempajangnya. Angka si mak kada dina wadiki mak jamak kopura ki mas sempajang. Nah de gaga sit di mau ulama, de gaga tau na mau maga dongo na maga belinna, maka dan nari ku mak jamak ki sempajang asan na yaro. De gaga Pak. Sempajangnya mau pura mak beri seleng. Lo ko mak jamak boleh, lo ko mas sidakka boleh, apalagi lo kaki mewe mak jamak ustaz liser yang pelok jarita. De gaga coe ga pala telolongan. Betul tidak? Mana engkau semuanya mak jamaah? Nah, ini jamaah dimuliakan Allah. Jadi ini adalah persoalan-persoalan yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Napa masalah sampah aja Pak?
Nabi SAW sebelum natarime sampajan 5 waktu ipendre ya na langi pitul lapi ipalalan Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa agar Nabi bisa menyaksikan dari masjid ke masjid bagaimana kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Pekui carana antara anak-anak lauri tomatuan. Pekui carana tomatuan lauri anak-anak. Sekarang ini Pak miris. Magai dia nama kasih sampajan. Kaya sedena makasih sampajange, ia tu sampajange, ibu kai takak bere letuk bere seleng, manya memuai pegau. Tapi nariko pura ki mak bere seleng letuk takak bere paimang, ia namiga masalah. Karena iro sampajange salatun dawam. Nah iya sampajange materlu denang kanapat tu. Ia natu nakada ogi ia patu na asa sampajanna selenge, nariko mas sampajat tepat tu jenne teluka. Betuan na ada. Tania ya robawai bilang takak bere teletu mak bere seleta tapi maga gau-gau ta riwat tu purata mak bere seleletu takak bere apa imam. Itu namanya sempajan materu denapet tu. Bu. Jadi aku maka singi sempajatna salatun dawam sempajan tepet tu. Itu maknanya adalah ya kopura ki mas sempajang lesuki bolata aja tanokuri lah kaita. Halo? Letuk ki bolata aja ta bele-bele lah kaita. Iya na lobo tinggi na bele-bele lah kaina. Ilura ni mangoto. Biasa isuro makada Ibu Haji. Purani ka mas sempajang loro. Makada nasa anu Bapak haika. Wah, lokasi pe botinge hai si, lokasi botinge hai si. Maka na magi muti hai tutu mu loka botinge tuli hai ko, de na pahang ni bapak maka da iya ro banda na mumpe la deui. Wah, boleh mama keap. Ada sana mama keap. Wah, boleh mama keap. Na dampulu ya sange mama keap ada tapahangi. Iya ya sange mama keap na dampulu tapana. Weh pura sinabadaki na palamor na palasterang pukul na pitulapi robadana pa siaga na wajah 700 sabu depa na mulus yaro 7 juta setengah itu yang paling bagus jadi 7 juta setengah kumelo ilo botingin na dampulu kengi tapana yena tu na meta uma jenne koloi botinge apa marutu bedai betul ayat nama kasola apa malabi ni bedai na wajenne nene teriolo pak Badak na sidi bawa badak na pa. Badak pipa nomor 10.5. Oh nomor apa? Salah ka tu boleh Badak pipa nomor apa? Iya itu badak na nini teriolo. Iya matona pake kotapana komelo ilo botinge. Iya matona pake kopurei ceme. Iya matona sapungan i kalepana koma masabu-sabungi. Iya matona pake komelo i matindro. Tapi coba lihat nenek kita dulu Pak, sifat cemi-cemi, sifat cemo-cemo, sifat cemek-cemek, sifat cumuk-cumuk. Letu macoa Pak Dena aja selalu menanam aduhai rasa cinta. Nenek teriolo. Iya nana emako ko la ilaha illallah kamana ni je berdai kanaga diasa galowing. Aga sana? Galowing. Wah, engka diasa saking care. Saking care. Weh, kamana ni saking care. Tuli idam puluh tapai. Nasalingku matolak kaina. Betul? Iya. Kok dia cantik na benena la ilaha illallah. Tahu-tahu telu ngesot apa kasih berita na selingkuh dengan sopir teruk. Tepa. Kenapa? Tania acantikan na patadeng ibarakana na ikia malabi inataru bedakna daripada jenek na jadi tadeng ibaraka Pak. Ya kowe jenne mu papacingan itapamu muniaka ngimalay ya ko majenne ki atto kang lalanga titayo pagur ki pa ya ko majenne ki tabisengi jarita kama kanito pandritata ya ko majenne ki ajana na lahirenna bawang watakale tata jenne ki tapi tajenne ki wibatita Dekai carana maka dito pandritata ya ko tabisengi jarita taniakan puang ubise jariku puang si mata papoli sariata taluloreng sininna dosana limaku yakam meni angka pura nakarawa nadena halala terutama roburane na puji tilo manonton letong Pak biasa tu tilo makarawa
Nah itu Pak. Ini nih. Ya rega ibu-ibu Pak angkat tuh. Iya nalo pasae eloki Pak balu lese na coba lese na tahu. Lepang ko rambutan na coba si rambutan na tahu. Eloi mali lasuna nalai dua telu na waja. Nalai telu dua na waja. Angka ka makwar. Wah, berarti di mana ka jepu-jepu. Ya kumat jenne ki epuang ubisai limaku talolor ngak dosana limaku. Itu namanya jinne batin. Ibisai tapata. Ini akan puang upisai tapaku puang niaki olo niaki. Nasabah Imam Syafi'i temannya itu pada saat mencuci wajah. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asgari lillahi ta'ala. Ya kopure tajenne ke tapata tasapuro tapata. Ibisai si paimang kaitu salah samarra we katallu makoling itu sunnah. Ya ko ibisai ro ada di antara 3 kali itu kita cuci muka kita. Minimal cuci terakhir di puade ya romak kadai puang dega gamanya menai talakaiku narik kotania iya na 7 mata lino latu akhirat. Woi aja na asal pure tabaca ropak de namanya mo pak penat dinalakai tako jokai pasai de namanya mo pak penat dinalakai tanak kuangke ko kantorona magai nasabat tuli idi nenggara makadawe ya roje cak beru-beru nama na dibolai. Tapi mesti jenne ta ipasiola igauta. Ya naku den re Isra dan Mi'raj. Apa angka tahu? Na jenne ki alena. Maka da dega ga manyaman nai talakai ko kotenya na 7 mata, tapi subhanallah. Ye kollatu ilakai na dibolai dena panjana no kori na naki kamana na fadangi. Melo ilo kantoro na lakai na majamuta yolo tapana. Si senang lo kantoro ilakai nama kedina alhamdulillah bebas dari mamak garandong. Ye komelo nasalai boleh lakai tapa bu ya. Usahakan ngipitan cak beru-beru. Macam-macam ki. Barek kojo ke kantor itu nenggara ya rumah kadawi cawa-cawa nama nani boleh. Betul tidak? Mapa kamu kira bu? Mapa kamu ro pak? Au? Aja na tate bu. Masa? Susah kalau begini. Ibu mengatakan iye, makanya bapak ede. Magati makana de, maga kira-kira napa kuaro. De kasih nang kana lolonga cawa-cawa cak beruta. Apa mega to ngaje ulolonga makun rai tapi de gaga okotan rutedo makuaro. Mega to ngulolongan. We ye kolakaina, we mak jamar rupa ada agai. Weh, iya ko lakaina bali bolana. Mau ke mana pak? Cik ditolak saya. Cik ditolak saya. Weh, lebih na hargai lakaina bali bolana daripada lakaina sendiri. Angka ka makaro. Tege tahu na tege. Hah? Oh itu. Astagfirullahaladzim. Ini pak, asam pajaki. Salatun daimun. Sempajak temak betu. Pikir cara naik pegau iro. Usahakan ngero nariko angkat ajama. Akimis sholata lidikri. Tatungan ni sampajangi. Nasaba atugan kena atie maringgara ripungan Allah Ta'ala. Betuan ada. Nariko pura ki mas sampajang. Lauki pasae mas sampajaki. Aga ya sama sampajang ripasae. Dena keru timbangengi kumabalo iku pasae. Mangoto ki pak. Matangangi mangoto mapalarioto. Angkay rawita pa ukina mon riotona. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Nabuka kacana otona nak dimperamana sampana kuirina lalunge. Dega gatan-ratanrana la ilaha illallah tumaku. Kaligrafi la ilaha illallah matalo sampa wili lalunge. Na yasenge la ilaha illallah. Masam fajan. Aja musolangi. Aja mau talo-talo. Aja mau kasola. Aja mau talo sampang. Itu baru la ilaha illallah. Mapa kasiri-siri. Ukina otona la ilaha illallah. Natalo sampai ko tangana lalunge. Angka makoro. Mabela degaga komai. Ini jamaah dimuliakan Allah. Masalah. Jadi jamaah dimuliakan Allah. Yang pertama ingin saya sampaikan. Hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Ya kotoma sampajak pak. Tania sampajak takak beri letuk beri selek pawai pegau. Tapi terpenting sampajak tokura mak beri selek letuk takak beri. Tapi imang tali seri binasaba ampe-ampe sampajak. Bisa dipaham? Yang kedua. Bani tahu kan napi yang kedua?
Nah, lanjut sedikit ya. Ya. Jamaah dimuliakan Allah. Ia sampajangnya tania bunga-bunga, Pak. Apa angkat tu tahu na nilai aro sampajangi papana nari kolino na jama. Ia tu kotolo mas sampajang sujadang itil lo masige sujadang mato itille sunasang aga je gunaan itu sampajangi lo kaki baci uncul lantai. Pura sige rokok suju. Ia mato itil lo ia mato itille su. Ia apa kotolo pasae lambace itil lo pasae dui ipolia lesu. Ini kali-kali lino, Pak. Padahal dia sampajangnya Pak, ia naik palisei Pak baraka isininna jama-jamata. Dega aga kolinoi najami pong Allah Ta'ala kecuali sampajang. Dega aga jaminan 24 jaki masih kola pasti macaki. Bahkan mega tahu masih kola liwat tongkona liwat belin. Betul tidak? Dek to gaga jaminan na makada kumak jama ko pada megi jama mu jama 24 jam kumak jama pasti sogi ko. Benengnya nasabak kerasnya pekerjaan orang kaya dia gaga cosugi itong kambatui. Maka itu kambatui dia gaga kerasi pak jamana sedangkan batu na repa-repa. Betul tidak? Tapi dia gaga jaminan keras pekerjaan pasti kaya. Betul? Yang ada jaminannya nigi jaganya sempajana ulaika humul muflihun surah Al-Baqarah. Najami pun Allah Ta'ala pasti bahagia, pasti beruntung, pasti salamai lino letu akhirat. De pagagan ng kulolonga pak pangurus masigi, lisa masigi, matinulu mas sampajan 5 waktu ko masigi maka dah angka kur matinulu mas sampajan mati teman rima kokoy. De gaga. De gaga pasti najami pun Allah Ta'ala. Ia mi mega ulolongang, maka dang ka kurito sogi biasa mancaji cale ide na terpilih mancik to jange mah kukuh. Betul tidak? Iya, jadi kota jagai sampai tak pun Allah Ta'ala jamin Pak. Pun Allah Ta'ala jamin, yakin lagi. Tapi kodeta jagainya sampai jata nalapas sakit pun Allah Ta'ala. Dia kita lepas dari jaminan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bisa dipaham Bu? Jadi mapa mula matu iya wani. Kulatu ki bolata matu makutani lakaita maka da aga cara mana ustase kor malampe lade tapada bani maka da sampaja bawan no. Maka da aga pi asam pajak ko dega kala ya sampaja bawan no. Magai apa ikon na jagay sampajan na tawe selesai urusan pa. Awwalu ma yuhasabul abdi yaumul qiyamah as-salah na iya amala mula-mula matu paris ko sorimondri as-salah sampajan. Wa in saluhat saluhasairu alaihi kumakasingi sampajange makasimanang amalai. Wa in fasadat fasada sairu alaihi masolangi sampajange masolam manang amalai. Betuan na ada as-salatu miftahu kulli khairin. Na iya sampajange pak goncin na sinina amalak madicing. Maka dian regurut Imam Ghazali sinin na rupa tawe okos sorimondri iwere mana matu barangkas. Bu, angka mana mo barangkas ta? Oh ya ron kaya alhamdulillah syukur. Aga tadi serangnya barangkas ta? Etannya barangkas ku lise. Nah, iya uang, ulaweng, teh kita taruh barangkas lah. Aja tapawi rahasia. Ya. Bu, setiap manusia kosorimon rimatu yere barangkas. Berangkas ini adalah tempatnya amal-amal kita. Agasannya puasata, seketa, hajita, umrata, iputama mana kulalena berangkas. Dan berangkas ini tidak bisa terbuka narikodik gaga goncin. Aga goncin itu berangkas as-salah sempajang. Jadi ya komega amalata. Matinulu ki masjidak kana sumbang, matinulu ki lo umrah, matinulu ki lo haji, mega bantuat taluri pada terupa tahu, angka mana muya malakta, dena terdeng, tapi dena yulle make gunang, nasabak munroi lalu na barangkas na de na ulle tak buka ya ro barangkas na rekode gaga goncinna, aga goncinna as-salah sempajang, maka da ustaz wad dimoi bongkara, de gaga lalane bongkara de na pada barangkas na lino, bisa dipaham Bu ya? Jadi ya komelo kisah lama buat sampahnya. Dia kagak lalai lagi. Kullu amalin sininna amalae mu'allaqus bainas sama'i wal ard tak gatung ngiri pallawangan nalangi enatanai. La tarfa dena lattu ripung Allah taala illa shalah kecuali natatongan ngi sampajang tasik di rupata. Jadi dia kagak lalai dena to mas sampajak Bu. Ya robawan hikmana yawan ni asam pajaki dia kagak lagi.
Bisa dipaham Bu ya? Nah sebab mega ni kita si selutu na tatong. Kiri kanan depan belakang mulai di majoge. Nah, jadi saya kira koni rawala sebagai lise ceramah, lise hikmah pada malam hari ini. Sebagai hikmah penutup kesimpulan satu, jamaah dimuliakan Allah, yaitu Nabi ta natarime sampajange dena langsung ipendrek kulangiing tujuannya agar belajar dulu ilmu sosial pada cengi hubungan si bawah pada taru. Pada cengi si wolompolo tak dena meta kulino dena meta bu dena meta. Saya kami umuru na tahu ya amaru ummati baina sittina ila sab'in. Umuru na ummaku angka di palawangan na 60 na 70 tahun dena meta. Betul tidak? Ya kau gena ni 50 tahun umur tak agak biji melo pikiri kau 50 ni tahun dah bantak nih. Desi paling na bantak mangilu ni utu mapadi ni fungke melo ki manre coto makai dokter aja manre coto matandre kolesterolmu. Melo ki manre macam ninge aja manre macam ni matandre gulamu. Agak pale wadi andre dokter na mega mo doiko makai dokter aga nandre manukmu yang manitu bawa di muanre baralle bawang. Jadi mega doina nega gawa di nandre baralle bawang. Jadi si andre no manukmu koroh jemi bawa di muanre. Jadi jamaah dimuliakan Allah. Ya konna ni pulona tau ngumurut tak aga pilih pikiri ki aga fin. Jadi aja na romalade lino bawa tina pikiri kina deje na meta ya lino de na meta. Siaga igana bali bolata pa. Siaga igana sila surat ta sia jita. Napat depungan duina na bangun bolana. De pa na te bucopon na bolana mate ni pun na bolay. Yang paling parah, engkau lolongan, makunrai mega doi na mega ulawan na. Dena paya timbali ulawan. Apalagi orang sitrap terkenal emas. Manusia berjalan dengan emas. Bayangkan pak mapamula limanna letu sikuna ulawan manang. Rantena ulawan, deculin na ulawan, isin na ulawan. Nah sebab dena kena sikak gigi. Jadi jamaah dimuliakan Allah. Pano ulawan ala lena. Bayangkan itu lawannya loki magai. Coba nih gare maliki ulawa mega tataro ulawata. Baja sangat dia apa mate ki. Yara ulawange maga nih. Na balu lah kita na pake mak bene baru. Jadi yara mega ulawan na hati-hati ki. Tajeri. Makanya yara mega ulawan na sumbang aku masih gie. Kau digagawa di tere bani ustase. Jamaah dimuliakan Allah. Jadi tapa megai maka malah lino dinamit tapa dinamita. Kalau kita butuh minum satu gelas, kenapa kita mencari air satu ember? Artinya apa? Anjanana malah tapa lebih lino tak lupai akhirat. Makanya jamai linomu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Jamai akhiratmu seakan-akan engkau akan meninggal besok. Jadi ada tawazun, ada keseimbangan dalam beramal. Haja nalino bawa talupai akhirat tapi deto na wading akhirat bawang na din kana jamai linona. Sabat deto na wading jaji akhirat iko digagalino. Betul? Iya, jangan kang akhirat dia na janji. Sanangkang anak dia nule janji ko digagalino na burani. Betul tidak? Iya, jadi harus engkalino dia na wading akhirat bawa digagalino. Biasa mapalatukan maka daya tu sampajange pak dena asana reko de gagalino pak ye panas sampajata wena reko angka waju dena sampajange ko dena to mak baju teki mon romala baju maliki baju agai pake mali baju dui ko de gaga dui melo ki berarti tahu mega palana ini berkurang. Makanya jamaah dimuliakan Allah dek gaga janji tu akhirat ko de gagalino. Dena wadi masak atau iko digaga waramparana. Dena wadi lo haji lo umrah iko digaga duina. Betuanna ada angka palino na janji akhirat. Jadi detu na wadi tuli akhirat na digaga linona. Betul? Nah, saya kira kita sudah paham semua itu. Mudah-mudahan Allah na indriki na wadi janji linota janji akhirata na to salama lino letu akhirat insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum wabillahi taufiq wassaadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.